chibai ule zirtop ni December ni somle pariat sang ni som ni ani a Dr. PC Biaksia Mathuziak kantar lang do ni martial law puang turin president annor na sata thuma America abuai in thana buai indona in topin taya nei lo ngai ven lo thei si lo sot thei si lo tui pui lem lo te point an tui lo chan ni om khopa tirizen ve tho party pakhatin dikna ken ko tumin pathian minglamin zalen na hum hal tumin an be trau trawa an bet jok ma a ep tu party la in pathian le an constitution po za zo lovin thu nei na chu in engkim an pong sual an agenda chu khovel thar globalism communism atheism hur herna Sodom le Gomorrah khovel din tumin media diklong mangin khovel puman run an bum thluk na sajia iriat du chuan ini tin chan chin thar chiar le ngai thla kha chikro he hun nu in dona mel mang hian mai ni nein Donald Trump le Joe Biden ate hian a hringa hranin an ron chang chuak ta ani hi atu zok lam nge I hoidon mi ani leng lo chu ram kil khor ber cheng te po he sual le tha in dona hian tu ma kan bang thailo America in dona dialom iti elo min mer tel vekasin kan pa pathian po khi khovel ram tina a ko hran mi pui makta duai tam takte tong trai na sang turin a hle thei to lawang chunglam program ero kan soi theilo nuailam in buat sei dan an thom middel te hriat thei khopa ri ring ero chu ring tu ten tunlai thilom dan hrathiama ti tur le ti lo tur hrathiam me chronicle pakhat na bung som pani chang som thum pani a kan ni theinan ring tu te kan in hril hriat vezel atul na hian min ut thluta ani engtika nge Trumpan martial law apuan don December ni khat khan with the people convention WTPC polian tak chuan President Trump hna martial law pate limited partial law puang tur le sipai an kolna hnuaya athara in thlanna muan zalen le thiang hlim nei le turin ngen na an thlen to ti kan report to ka Trump chuan a chang let lo chumi hnuwa langsar takin sipai ho tulian pani Lieutenant General Michael Flynn tale Lieutenant General McInerney te chuan America hi dimhmun la oma a ti ria in President nena martial law puanga ram chung le ram pona tanga buaina siam tu tele ram chunga an azen ruk te mana free and fair election nei thale turin annor to bok ma se White House lamatanga chan let na ala omlo tun naya Trump legal team chuan vor tak Sydney Powell te Jenna Ellis te Lin u tele an tho pui dang te atangin thu nei na mang turin advice an pe mol bok tuna hian America mi pui za ve zet tur te hian president election kha athiang him lo zia an reveka chung jinga chuan Republican ho chu soilo Democrat mi pui jinga za som paruk setin in thlanna fello ani ti hi an mu dan ani bok martial law puan hi ahman mo thak to US Constitution Article 2 Section 2 Clause 1 in asaidanin President hi US Army Navy le Air Force te baka State 10 khata tual chung sipai militia how to luber Commander in Chief ani ang President in martial law apuan chuan Constitution te Supreme Court te Congress Senate le House te po an duty pa ngai tilovin an lo hai suspend ri don ani rampuma sarkar na thok zong te chuan President thu angin na an thokang election buat sai na tin rang chu sipai ten du sakbik nei lovin party mi le saten anti bui phak lovin inti thaina le suma in thamna lovin zalen le thiang hlim takin mi puiten an du tak chu tuma law lovin an thlang theyanga vote ti chingpen na Dominion call a hek lovang vote chiar po in party asenten chik taka an ending na hnoya ti turani mi puin an du zok ani phot chuan Biden a chu atling mai talong ma se in bum na le corruption tel to lovin in thana zo fela civil administration din nge ani hnuwa chuan martial law chu an hlip le mai turani hei hian tuna party pani in eptang ut mai
indo civil war le inti buai chak zek boruak met dain remna le muanna a thei to ang sipai ho hian chu ngaklel ni om takin inrin ni masa ni som pahnih thla som pahnih sang ni som ti a sipai mun pui president in atlo khan stadium khata sipai sangkua zet lo thumur mai kha an loading suawa kholaya protester ho angmain Trump pathopin Republican ho awla USA ti in an awrul thup mai junia tuna hian America rama political party mi te politician le sarkar na thok tu ma in rin an kai lo lain sipai ta chau khu dik taka thil ti thei tura rin kai anita heti khopa sipai lamin Trump an support lai hian engtika nge Trump hian emergency le martial law apuan don ti hi zo na pui beranita nom nok then fire rule kum som tam aliam ta America khopui Washington DC a million ho rural call chel tu politician te officer lu bor ho te khu America sarkar khalkal tu le control tu anni na sang chu sumlak lu na na manga in high war thin mi korap rual ho khu Washington suam Washington nom nok antia deep state antibok mi chungaleng politic chu ejon na na mang America hal tu engkim control tum vek tu president le million dewa piang suma anlo high wura an thu noya da mi thin tu anni a democrat ho chau nilovin suam jinga hian republican mi politic chu sumle paya hlok tuma be career politics anni heng jinga hian Clinton Obama Biden Pelosi le sarkar department ranga korap rual ongkhom anni a deep state a in baptist to chu mani nom sak uma politic khel anni awangin ram hral tu mirin hlel om anni chu nom nokte then fai na chu Trump pakova alo tlata si a awa haw takte lul em kong ol sam hi zodu se chuan hausak na sumin ain hai wur ve thuranga heti taka dodal na le beiron atok bik lawang ma se dollar khat chi lo in ram le nam mangain ha thikulin a be fata melma an pungtual tamai ani ti chuan mi hausa te mi thil ti thei tak te tan sum manga ton lung oya alaka tlak lum thei ani velo ti an riat tir atang khan nok sak anti in an hongal em an beiron ta a chanchin bule TV mainstream news channel zongin ti tlak tumin dot thu veivir disinformation mangin thok po laman lo khopin kumli chung khan an lo beiron to a voisom ni panga zet ka lungtuma be atok poka ko hran tina lalpa mi te tong trai na awang le lalpa ven himna awang chawin tundin mun hi thleng thei ani soi chatu ten ama chungchang an soi te kha ani na le mi jedik tak emo kan lo ti a adik lem lo zia chu ami jedik jok lo lang hian aron tar lang ta ani ari nom ema wang le America mangai ema wangin atho puite du sak taka na tha apek ten an phat san ta jok thina chan chetur ni an riat vele atho pui then khat ten pakhat khatin an phat sana FBI te chu kan ngai san ve thin nen an director Christopher Wray chu deep state mi le sa alo ni si a suma an tham lung oya wangin an na tho tur thok theilovin a ek che thudringot Georgia governor tan a campaign pui ngat Brian Kemp apo in apu chu suma halin ti tlak tuma abe na sajia kha kan soi photo a in thana buai state paruka court just hotela chu an muya chithum ta ani hloma wangin dik takin rawan rail theitalo Supreme Court a Trump palam mi paruklai le lama pathum chau ti in hnemnan man ani thina ma se an Chief Justice John Roberts ala chu deep state mi aloni si a anne na tanga aro rel na fel be sei tur om lovin Trump pai thak tuma be tu ani thu attorney Lin Utan Twitter kaltlangin apuang chuaka president ani nuwa mi pathum lai Supreme Court Justice ni tura athun lu tengat po in thlop ngam lovin an lo phatsan ani a an lawsuit thelu mek le la thelu le tura te hian in nga na chin om lo thei lo ni ma se hei ngota in nga chu
athamuan thak talo ani Republican Senator ho tu ber Mitch McConnell la chuan beisai phak lovin Biden a chakjok anga an puan chu alolom pui vela an party hi an chang chekop mai han chui zelin anupui hi China mi Communist Party nena connection nei alo ni renga Trump patan chuan tunge rin tlaka rin ngam tur riat a harin alu hai thak omte asin heti taka an chok boi chung hian kong ol sam martial law puanga chingfel mai lovin ti dan pa ngai zo in ala do ve char chara ma se tu na chuan akinta he akong zo hian malam chu la huai zel ma se kong ol sam ani lo putam puya hian apawar constitution in hetiang hun boi thak bik chin felna na alo pek hi amang to mai turani muan sual pal thei ani khop mai si a dollar makta duai sanga an chia in thlan malok khan Trump vuak thak nan Facebook nei tupa mi hau saton to Mark Zuckerberg ka chuan constitution dan kalin dollar makta duai sanga alo tho hep maya he sum hian corruption run pui a keu hong ta a an in lei pop pop ta ani hi India poisa cheng vai bel che sang thum zaruk som sari paruvel hu ani a he sum hian vote ti ching pen na men lo a thlen tange ya he sum lo ei phave chin ta chu tangka khura an tlalu ngau mai ani Biden hi tlingta se Zuckerberg ka chu kingmaker ani ngot dona an tum dan hi kaltlang ta se communism nuklut tu le Christian na tiriral tu ani thei bokang Director of National Intelligence Report nga lel omchu zanin December ni som pariat USA a chhun lama hian John Radcliffe Director National Intelligence DNI chuan US in thana khan foreign ram dangte anin rolem ti chungchang report apedonta September sang ni som pariat khan America in thlan result ti boi tur zongin ramdang enroll anom le omlo DNI in helam khoi department dangte ronin in thana tanga ni somli panga aya tlailawa report apeturani ti executive order kha Trump hian alo sign to a vo in hi ani somli panga na chi anita a Redcliffe report pe khun chu ngak chuak zo lo maila Fox News anchor Maria in a interview na te Catherine Herridge te nena tangte po in hengram pathum Russia Iran le China te hi US election a khan a inrol nge yani ti alo soi chiang to a Democrat hovin sumin an lo lei emoni a report a thop sut mai ti tur a om em lowang chu he report poimo tak a pek nuwa foreign power te an inrol nge ti report a chian nuwa chuan Trump hian thunei na chungchuang extraordinary powers anei ta chu mang thei to in a tul dan anga martial law nen a hol zom turin ma ala to tura kan ngai theyang chu Democrat MP mual pho diktakin China hian America mu hi lai hi alo zone bo lo chau hi ani to a House America Security lama sarkar thuruk wongtu House Intelligence Committee a member Eric Swalwell Democrat mi chuan kumnga chung zet Chinese nula toile zai mel taknen anlo in bel bul hlemaya abial nu chu Chinese Communist Party secret agent aloni rang mai si a an thalak dun ta chanin anin manchuak chiangin America sarkar thuruk hi engza tak China sarkar nena lo peru angmo GOP House member thanthar somni lain House Speaker Pelosi nena Swalwell hi ban ngal turin annorna samai hetiang hian ani telin midik lote phiruk na te hi manchua ti mual phovin anom zela election nuwa phechuan Republican ho tu ta jinga Trump phatsan tu ta chu bui chia lai lovin ain puang ti ang mai in anron in lar zel mai ani in thlan result a chiang thailok lo te po hi Trump pathen fai tu bui che ho phiruk na phau chua na ram chang ani zel mai Biden a vote za thum paruk muwa tlingzok anga fake news te puan chan December ni sompalia state tinatanga elector ten president tur vote an thla khan heng state paruka Democrat legislator MLA te vote chau cherin Republican vote an cheer ve du lova diktakin state lian panga a
Republican ten Senate le House majority an ni jok vek sia minority vote la in Biden chu tling joka mainstream news leftist media CNN in apuanga an hena tanga thula chong tu zong zong an akrual ta dual ani Mizoram thlengin achu chakin an inchu ni mai omani affair lo zia chu India rama po kan riat ngai lo entir nan Michigan state an assembly house capitola vote thak tu Republican MLA te kha nu ve phallovin an governor thupekin police an lo dan tir tlat mai junia chu wangin Republican elector MLA majority nei jok ta chuan an ma ani party headquarter president thlang turin an kal khom ringot ti chuan Trumpa an thlang veka vote zathum panga an tlin ve bok president atling turin vote zahni somsari mu angaya hetianga tling jok achian tak lo awang le achu hel jok le chanchin bulian nei tulam left liberal democrat tho chuan Biden achu president elect mai du tok lovin dan lo bokin president atana nem nge to angin khovel puma chanchin puang tu an control thei zong zong an puan tir tamai ani hebi chingfel tur hian January ni ruksang ni somni pakhat ruat adi a heminia po hian dan zong zong bo chia chu hel taka ma lareng democrat tho hian anti boy le tho donin alanga anti boy khopang dan angin kalta se state boy parukami elector vote ve democrat le republican parallel omte kha cancel ve turani a tichuan congress a kalin state tin io mi pakhatin president tur an thlang turani a constitution danang chuan Trump patan le Mike Pence atatan Trump ni na hi ain hong rengani mase democrat hovin anti boy le dona wangin apum pel na thaber chu martial law puan mai hi ani martial law puan theina tura US dan pui om langsar te chu the Insurrection Act of 1807 the International Emergency Economic Power Act of 1977 le Foreign Interference Act September 2018 te hi chelek thei ani ang ahun chungchanga zan ina DNA report pek zo atang chuan eng huna po beisai thei anita ama Trumpan ka masalama thilro pui taklo thleng thuai tur a soi kha eng ber nge he thil he emni eng tikalo thleng tur nge Christmas ma in nge Christmas zo a ti hi rin thu in kan chhun zom lo thei lo ani